nyuma yuko Action Driving and Language School ibaye indashyikirwa mu gutanga ubumenyi ku isi hose. Ubu rero twabashyize igorora, twabazana ishami ryacu Remera ahateganye na feruje zo mu Giporoso mu nyubako nshya ya Sar Motor. Wino wigira indimi nk'uwavukiyeyo maze ubone permis na provisoire mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi Action Driving and Language School tubafasha kubona certificate nka TOEFL, IELTS, TEF na TEF ndetse n'izindi zose wakwifuza. Action Driving and Language School, our priority is you. Gana Action nawe ntucikwe. Gana Action. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabaruwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe yagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza homa, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida. Iyo twagiye none si dukomeje indi filime fast bahise ngijoro rinini ryajoro riba ryanze gucya shahu ubona ibintu byose byakujabutse sinzi kwa kundi ijoro rikubera rinini ugasanga ijoro ryakubanye gaheza ukuru usanga ijoro ryakubanye gaheza daya nyuma y'akaririmbo ka simina sike nimba ari sike nimba ari shike nimba ari ibiki ati nzaza mwirukanya running to you yo basobanure yerekanya bariri ati buri muntu uzakurwanya uzatuma bimenya nzaguhora iruhande nk'urukuta rw'Iyeriko ati ntago babizi ntago bazi ikijya mbere munangiso my baby boo nzakuhera umusirikare ukurwanira ndetse nzakomeza nitoze ku ngufu wakabaye siko nakubonye atari ngombwa ngo nawe unshake nzakuguma iruhande in anything that you do muri buri kimwe ukora mu gihe uzaba ukeneye umutabazi nzaza nirukanka ngusanga I'll be running to you I'll be running to you sigemba nkanda kana kari ukagira ngo ndi mu ndege sha mba magurukije Rwanderi I'll be running to you okay nari sadondi jwigira abe karajwigira koko ati ndi guteza ibibazo uko mbanzi ko ngufite iyo ndi kwiyenza buri umwe uko mbanzi kuzikungufu acyajya mba nabuze kontrole ujye ndeka ngo ngwe unagiso okay yo unagiso my baby boom uziko agasobanuye tumaze kugashyira ku rwego rwo hejuru kageze ku rwego rushimishije akangatuye abasobanuzi bakizamuka bakishakisha babumva warageze shauriya kandi nibazi ko ntambwa yurira igiti ko byagenda kose buriya nubona imbwa mu giti njye umenya ko byanze kunze hari umuntu wayishyizeyo ntambwa yurira igiti sha I'll be running to you atazajya hose nzaza nkwirukanyira ya reka tunitangire filimi bibiririmbo n'ubuntu umuhanzi mba nabishyuriye ngo abataramire siko musigaye mujya kureba abahanzi mukishyura n'amafaranga sinzi wa wundi arya wa wundi uherutse kuza ejo bundi waguye kuri stage bamwitande ni rugero nsigaye mbazanira abahanzi mbere yo gutangira filime
urangiza ngo nguke yo amafaranga nakwishyashirize mu cyo yo twagiye kandi ukamenya ngo filime si dutangiye naya ndayabaze agiye gukora umurimo wanjye aya niyo ndi bwishyura inzu well go USA Entertainment baba bateguye analiza Empire Simba Media Switch Movies studio nakaba ari imwe Rockefeller Pictures karogo nkazi mu yihe cye kirangantego cya equipe we ni maniyo ni iki well go USA Entertainment baba bateguye sabo bonye na Film Bridge International presents and niki Rockefeller Pictures and wamu Winter Production ntago nongera gusoma iyo nangiye gusoma muhita muvuga muti tayari dutangiye kumwiba iyo mutangiye nkibaze nk'igihe navugiye filime itaranavuga ndacecetse namaze kumenya ko muzi ubwenge nzajya nsobanura ijambo rikomeye gusa wallahi goes nibyo ndetse mu gutangira filime dutangira hakunira mu kajiji ni umujyi waramutse neza hari abarimo bapakira ibikapu narabwiye ngo ahantu honyine hasigayeho kurira amafaranga ni kugasobanuye iyo mwifata mu Nyabarongo yicuyizane simwibuka undi wigeze kugwa mu kiyaga je undi ni mwabonye abijugunye muri Nyabarongo mbabona mutazagira ngo sha hakunino telefone karasonye umukobwa ari mu pakira igikapu hariya hejuru musore nari hakunino wigeze ubona telefone yanjye shake we sirei na phone ntibacukubire kare ya telefone yaguye hakunino hasi Jacques yarana muri Yesini ba Jacques umugabo umusore bita ngabo ndamuramukisha This is Frank Caldwell again. uyu ni Frank Caldwell nanone Just wanted to check in and let you know I've been doing some naringiye kuzana gira ngo nyine umenye neza ko out here into your family. ndibuze ahubwo ubushakashatsi bumeze ute I found some real interesting stuff. nigeze kubona ikintu gishishikaje mwana umusore You're going to be surprised. ndacyakuraza So gutungura you know if I ain't here when you guys get wenda nimuza kugera hano muzi waje yourself in, make muhite mwinjira muhakire nk'aho mugeze mu our rugo pot out front. Anyways, you kids drive safe. I'll see you real soon. kandi mwabana mwe mutware mwitonze tubonane bye And watch out for snakes. uza kundebera uza gucungacunga inzoka zitabarya watch out for the snakes hey koga kiraho cyawe Janke karibaraga Janke Oh, good. ko numva uhumura shushu be twe tuvuta tuguriye he Caldwell again? Yeah. ni Caldwell nanone Confirming again? narindi gukonfirima nanone Seems eager to meet you. sha bisa nkaho afite ashishikajwe no kukubona Right. It's a southern thing. ari kwigira umwana mwiza umukinga I think this guy can help you find your parents. ese urakeka uyu musaza azagufasha kubona ababyeyi bawe cyangwa Hope so. niko mbyizera He's the first real lead I've had in 10 years. kubera ko niwe muntu wanyoboye kuva mfite imyaka 10 Well, no matter So? what happens, I've always loved. shushu cyaba cyose ratama gukunda nimba atari amacu bwombo Mysterious. umugore w'agaciro nyine tu I need to finish ari packing. w'agaciro It's gonna be how kampanze njye gupakira ndangiza ariko nze tugende Hey, maco ya bwombo ubu njye ndimo ideni ry'ubwato sha and if it's Buriane ejo bundi ntiyabivuze ngo nta kintu kiryoha nk'iki another dead abwombo end. ibanga rikomesha Well, that's why I am happy you're coming with me. mawe nshimishe ko tugiye kujyanda filimi bitangiye kuba ikigoryi If we could take a little detour. nagira ngo dutekereze twaje gutembera It's not exactly on the way. nyina para mu nzira Waterfront property, obnoxious rich people, natwe tujye kuri waterfront nk'ingagari zose turya ibiryo by'abataliyani Hamptons. za Hamptons You want me to meet your parents? sha duhure n'ababyeyi bawe Is that a yes? yego Jacques A little warning would have been nice. Well, they're gonna love you. baraza kugukunda Love anyone, but they will love you because I ntabwo love bakunda buri umwe ariko we baraza kugukunda we nugira ikibazo Maybe I should, get my hair done just in you. case. Are perfect. shushu be uyogoshesheje neza humura agasadonda kaganda nje karambuza imisatsi It'll be fine. gira ikibazo cyawe hakunino uri kwasama muramubonye gwe sinzi tugaruka hakunino mu mashyamba
long night. Ijoro rirerire rya joro riba ryanze gucyo. Kwa kundi ijoro rikubana rirerire ukarara ugera amajoro. Ukazindukiye amarumba. Harya bamwitaga amarumba wa mumeni. Kera mu Rwanda. Scout Taylor Compson. Ndetse ndagira ngo mbabwire ngo muzana amafaranga ariko ubundi tuyarye mureke urumba muba mubona nakeneye amafaranga. Amubona ntayashaka. Sawa nyine. Kwereka ntibwatinze. Bakomeza urugendo gusa twe tubonye umuntu yasama. Niba yarabaye icyamaraso yamurenze. Umukobwa yegetse afite amaso nk'aya papa cyangwa adacuruza. Wa musore wamamaje urwunge amenya akaba umuhondo. Ari mu gatwiko katinjiza sha. Ako nino ubwo yegetse utuntu tw'uturinete yabakingiranye mu magambo make. Sa nyine naga kupure ako niwe wabagenda birangiza mbe nzaguhise ingingo haye ijoro. Jamare ejo yahaye umukobwa isi numva ngo nguhaye isi. Ubwo rero mwe abantu mwe mushaka wo mujya gutura mikorojeni isi yarayitanze kandi kayiko kose babamenesha. Ya mukinga ariye. Panumva ntazi. Akamodoka keza karaho ariko ka Audi 9. Jako no kukambuka ga station. Dai ninja na karaseka katabishaka. Nabona huruntu rw'urumenyetso rushushanyijeho zamukari alimentation akuriro. What's no good, little lady? Izere kubizi neza madama ze. New York, huh? Turuka New York, eh? Yes. I saw the plates. Nabonye plaque y'imodoka yanyu. Yeah. Yego. You can close this deal, so close it. Niba ushaka gufunga deal yifunge mwana. Ibindi ndaza kubya Steve mugabari kuri telefone. Twese niwe dutuye. I'm originally from around these parts. Gusa njye nyine tuntuye muri utu duce. Lucky guy. Munyamahirwe shauri ya musore. Musore yaje hakurino. Muvandi. Cyudi ni ijambo rivuga umuvandimwe w'Ikinyi. Cy'Espanyol. They're on a card swipe. Mwana nta card swipe mugira cyangwa harya bya mashini babyita POS ya. Nta POS mugira udukoresha cash gusa. The bathroom? Shitters round the back. Mufite urwiherero se yego. Kase hari inyuma. Ni igiti kimwe ucunge. Amaye hariya mwana. Yes. Pereza Dani hira ariko ni inkwe. Yavuye. Just talk to me. Grace tuvugana ariko mvugisha. Like shit, Jack. Jacques. The entire Watumye niyumva nk'umwana mwana. Iki weekend yose. My parents are old school. Ababyeyi bangerega mwana n'abantu bari old school. Old money. Amafaranga ya kera. And no one's gonna be good enough for my mother. I won't. Nubundi mama nta mukobwa uzigera umunyurwa urwaye gasa. Ntago ari ababyeyi What bawe. made me feel? Ahubwo uburyo watumye niyumva. Stick up for me once. Ntiwigeze tumunanyiyegereza akanya na gatoya kari kukose. Ako sheri. Grace. I'm sorry. Ndambabarire basi bu. Please move on. Basi mwana tureke dukomeze ibintu bive mu nzira birangira. Sure. Sa karivumba karongera karamukingirana. Jewe unkingiranye uri mu modoka yanjye naguta mu cyapa ukagenza amaguru. Mahirwe nuko ntayo ngira bundi musabe Imana nzayigure. Ako nino aba basigaye bashwanyuka cyewe. Akomeje urugendo. Bagiye kujya guhiga ababyeyi b'umukobwa. Inje Nyungwe umenya ababyeyi babo batuye mu ntozo ye. Tuicya. Sigaye n'indimi ntimumenye impamvu mbabona ibintu ngiye kuvuga mbivuze mwahita munyaga. Ukuri kw'Imana. Komeje urugendo. Ishyamba barayinjira. Ishyamba uko bakayinjiye.
hano nayo kuvuga kugera ni sinzi ebe umusatsi umeze nka wengere aba blonde mwese ndabaramukije abakobwa bafite imisatsi iri blonde ukuntu siko babitarya na za ponytails abakobwa bafunga za ponytails ndabaramukije namwe abakobwa mbona hey the invitation wereka amashyamba ngo muze kugenda gake mutaza kugira ikintu kibacika hatagira ikintu kiza kubashabuka mukambwira ngo none se ngo gaheza uko tubona mutazi iki wamufite akajagari nk'akaba abantu bacuruza pochette anti-block memory card na ekuteri Nyabugogo abana ngiye kubarangurira memory card pochette na anti-block bamanuke Nyabugogo gusobanura byarabananiye ntabyo bashoboye none simba beshya sinjya mbeshya muranzi simunzi sinjya mbeshya barakwereka hako nino hari urugo bajeho hakuno Mr. Caldwell, hello? Mr. Caldwell komanga Said he'd be here. kandi yambwiye ngaraza kuba rero umukingo If he wasn't around, let her sent in. ngo yavuze nituba nabaza hari tuze dutora urufunguzo Tell me where the key was, Jack. ariko yambwiye aho urufunguzo rwari rurija They shoot to kill out here. Yeah, like they don't kill people in New ntago bica abantu mwana York or Chicago. You know what I mean? New York na Chicago icyo nshatse kuvuga tuzi ariko 21st century South. turi mu kinyejana cya 21 wana ninde wakurasa ngo nuko yemwe Mr. Caldwell. Mr. Caldwell yewe baza bamagara umugabo mu nzu ntawe urimo It's Grace Covington. ni Grace Covington Wonder where he is. ntago uzano yabarira Furnished by Norman Bates. sha uyu muginga ndabona inzu ye yubatse neza Well, I'm excited to be here. ukuntu nari nshishikajwe no kuba ndi hano I think it's amazing. ndakeka ibi bintu biratangaje mwana Seems like nobody's home. bisa nkaho nta muntu uri muri uru rugo shira hakuno yemwe Frank Are you here? uri hano ra Frank ntawe uri mu nzu ijambo kurindi ngiye kujya mbasobanurira filime neza cyane 5-5 kinje kikubita abandi bana ukingo bari hehera Smells like something died in here. bisa nkaho hari umuntu wapfiriye hano cyangwa ikintu cyapfiriye There's hano another bedroom. hano hari ikindi cyumba cyo kuryamamo Hello? Frank Looks like my mother's handbag. akagasa n'igikapu cya mama yagendanaga handbag Take this seriously. mwana ibi bintu bifata nko biri seri kuko ni ingenzi kuri cyo kobwa muzanye hakunino bisa nkaho ari muri famiye y'umukobwa More creepy shit. hano hari ibintu byinshi biri kunshanga mo creepy shit I'm gonna find the whiskey. ngiye kwishakira whisky n'inywere Everywhere in here. hano hose reba ariko aza kwishakira ka whisky inywere mu gikona aze kwinywera byeri n'umundi byeri imirimo yawe yashimwe n'uwiteka jya usuka vino yawe winywere ndetse byanditse mu bakorinto kangahe Sober house. inzu niyo umuntu utanywa inzoga sober house Get back. nshaka kureba inyuma y'inzu mwana inzu nziza iri ahantu hitaruye ahantu ku mazi ahantu hameze nk'aho hari mu gishanga ubundi utu tuzu tuba ari utw'abantu b'ingati bateguye kera bafite amafaranga koko baciye ibikari This place is magic. ahantu ni ubufindo mwana Here. twakwibera hano Or not. cyane tunabi all not Well, you're not from the South. You wouldn't. wanjye ntabwo uri mu majyepfo ubundi ntiwabyumva You're right. I don't. uvuga ukuri koko sinabyo I do love you. ariko ndagukunda but I do love you Thank you. Okay.
Thank you. nawe urakoze bro. Nice. I know this week is the best, but these things happen. Abizi kende ntiyagenze neza ariko basi reka ibi bibe. I'm gonna go for a run. Giye kwigira no kwirukanka. Can you get the bags? Wagenda ugapakurura imodoka. Kanigire kwirukanka. Jene mumbona muri siporo ngiye gaheza reka. Umunyabyaha yiruka nta muntu umwirukankanye. Yese ndi umunyabyaha. Barababeshyesha. Aheze gutya karabanza kigire muri siporo kajye gukaraga ibinure soka nako karakara. Kajye gukomeza amagufwa. Ibinure ntabyo pe. Mwari byo mubona. Kabona we yabaye ingaruzwa amajipo mugenzi. Asa gupakurura ibikapu wenyine. Umukobwa caho. Sorry hakuno. Umukobwa komeza kwirukanka hakurino. Bisa nk'ahantu umukobwa ari kwirukanka ariko wahazi. Ahantu hari inzu yitago iri yonyine ukwa yonyine mu gishanga. Hafi na Nyabarongo hari utambitse ujyano bita ni mu rw'inzovu harya. Ni kamera nzovu. Kamera nzovu si muri Nyungwe se si mukancuka ariko. Naza hakunino nzishiraho Dani ntuza. Nzishiraho Rita Baselection. Nago narivuga bataranyishe ngeze ko ntakorera ubuntu. Ubwo ariko nawe dusize yapo. Yewe ubwo rwose. Kariho we. Ari magenda mu nzira barakwereka dore inzoka do. Dore inzoka mu nzira do. Cyewe Yesu Kristo we. Cyana bona inzoka. Buriya n'abana beza utayisagariye ntiyagusagarira. Yagishara yibisa. Use si muretse. Imana yashyize urwango hagati y'abana ba Adamu n'ab'inzoka. Ngese ko naremwe. Ninde wababwiye ko muri abana b'Imana? Ninde wabibabwiye ibyo bintu? Yesu yarababwiye ati muri abaso Satani mutangiye kwita abana b'Imana. Muri abaso Satani mwebwe. Jye mucicika. Si yabivuze. Hano hari ibintu by'imitego n'ibikibiki biba bishaje. Dore duhanga tw'inyamaswa do. Hey! Musoro ko araho. Inyuma ye se ntwari ikimureba. Urakibonye we? Cyangwa ntabwo mukibonye ariko se muhamureba. Ngo nzajya mbarebera mbabwire mbavuge. Nta kibazo tu mupfa kuba mwamaye amafaranga. Ye nkunda amafaranga kurusha ibintu byose. Shushu be mutima wanje nawe aho uri hose nubwo ntakuzi umenye ko ntagukunda kurusha amafaranga. Hello? 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 Kobwa ga telefone hakuru n'utuneti wakatwamujabutse. Mr. Caldwell. Hello? Yewe, Niko. At the plantation. Twageze muri plantation y'ahantu hinga. None se, Niko, nimero ni privé. Arakupa. Akuno. Kureba ariko. Cyewe, inzoka. Cyewe, inzoka yaramukanze mwibuke ngo hano haba inzoka nyinshi. Inzoka yaramukanze. Kandagira mu kirahuri. Kuri uwo muntu yareba ganza aramubura. Ikirahure kiramupasuye. Ikirahure kimupasuye ikirenge. Jacques Yesu Kristo we. Ugenze bite sheri?
hari inzoka hejuru. Sasa ndagufite po. Gashya. Tamba ndi kuvuga icyongereza nk'icyapipi. Okay, gashya. Ibirahuri byamwinjiye mu birenge. Skulls and shit. What's it so? Tubihanduramo. Ibyinshi sho. Like a totem pole. Singo harimo icyobo gicukutse mwana. Evil spirits away. Hillbilly voodoo. Kuvuga ibigambo hakurino. Southern thing. Right. Ibyo bintu ni ibyabo mu bajya. But it's a big one. Jack, just pull it out. Kuramo ibyo ukuramo ariko. Count of 3. Bara rimwe kabiri gatatu. 1. Rimwe. 2. Kabiri. 3. Gatatu Yesu Kristo we. Urutuzamo ikirahure. They get a first aid kit. Reka manze njye kuzana first aid kit kaka boxing ngufashe. Birabaye. Bahageze ku manywa. Filime bayisenga ijoro rirerire. I should hold you over, but you need stitches. Gotta get you to an ER. Jack, we just got here. Keneye kubanza ukaryama ukaruhuka amaje kugupfuka. Can't leave. Let's just get out of here. Cyahoze tuve hano tugende. This whole thing is weird. Ibi bintu byose genda bona bidasobanutse. Izi nzoka. Smell. Uburyo hano hahuye. I know Byose, it's man. been a lot. A lot. Ndabizi mwana habaye byinshi. What I've been through. Nanyuze muri byinshi nyine mwana. The whole life to feel Alone? Ubuzima bwanjye bwose kumva nsa nkaho uri wenyine se nibyo ushatse kuvuga. Yego. I'm not gonna pretend I know what it's like to grow up in a foster home. Erega nanjye ntago ndi buze kwigira nkaho nakuriye mu rugo rumpa byose. Ucya. But my childhood wasn't easy. Nanjye ubwana bwanjye ntago bwari bworoshye. It can be kind of tough at times. Rimwe na rimwe umuryango wanjye warankomereraga. Yeah, but you have one. Ariko byibura wewe wari unawufite. Njye ntawo nagiraga rero. Buriya buri muntu aba afite ibikomere bye mu buzima ntukaze umutera iseseme. Jacques. I don't know what it is about this house. Inzu sinzi ibyahe ariko. I have to stay. Ngomba kuguma hano mwana. Hey. Sawa. I know this is important to you. Ndabizi ibi ni ingenzi kuri wowe sibyo? We're not gonna leave until we get some answers. Nta kibazo reka musezeranye ko tutari buze kugenda paka tubonye ibisubizo byaha ababyeyi bawe bagiye nuko byagenze kose. Barangije ariko n'ubundi amaco ya bwombo. Hey! Chapitre kabiri bayise nguki? The seduction. Seducing umuntu kuntu kwa kundi batereta bakareshya. Ya kureshya. Bigeze ku mugoroba amasari maragenda cyajya akazuba kaba kaminuka. Akazuba karimo karenga. Cyaje tuba dutangiye gupanga aho turi busindire abajya mu tubari abajya muri siporo tujyayo abajya mu materaniro tugenda abajya mu kabari mugenda. Ko mutambaza impamvu se ntishyize mu bajya mu tubari no muri siporo. Kobwa kiraho. Hari ikimenyetso cyatangiye kwishushanya muri telefone urakibonye kimeze nk'ikinyenyeri ukuntu. Musore ari muri douche nawe ari koga. Abantu bakenera umunamba ariko buriya koga. Saba hari Steve cyane Kaboyi Pateri. Bavumba kwijwi. Bavumba kwijwi. Kobwa kiraho igitanda. Inzi itangira kwikaraga. Zirikaraga. Zirikaraga ariko sinzi. Hey! Kubwo yatangiye kwibona. Asa nk'uri mu mashyamba. Ishyamba ibiti byumye byabaye imikaratiri ari baguruka mu kirere nabagenga abantu mutinya filime z'ibintu by'uburozi. Hey! Kobwa kiraho ko yakaryamye mu nzu hari wamusanze mu nzu yambaye ibintu by'ibihembe. Yesu Kristo we. Sora avuye muri douche. Avuye gukora ariko biriya bintu mwizanishijwe ngo byo gukora douche ni muvuze gukaraba ntago byakumvika. Agakara douche. Mukingura harafunze. Kumbe mu nzu. Hari cyambaye ibintu by'ibihembe. Kobwa. Akuno. Grace we. Musore bamukingiranye sinzi ariko. Urugi rwifunze narwo ski. Ukobwa ukoraho. Tangira kumushika niba ari ukumushika. Dore inzoka. Kobwa inzoka yamusanze mu buriri. Cyewe. Yesu Kristo umenye inzoka igiye muri bwomba. Grace. Hey. Kobwa kagutse amaso yarerembuye we. Haya.
isi n'ijuru mane horaho muke mureba ukuntu filime igenda igahura. Abakobwa nabo bajya baryama nijoro bameze gutya. Simujya mubona babandi umukobwa ugona nibi yabikora. Umukobwa umwe ubyuka mu gitondo afite uruntu wanje aho n'urutsima rwa kawunga bahometse mu jisho. Umukobwa w'ibyo yibereyemo. Dore isi yibereyemo do. Hey! Inzoka yashutse Eva ashuka Adamu. Kwereka Grace we byumva ibishwi bimuhamagara. Grace we kumba umugabo we Jacques arimo aramuhamagara nimba ari umugabo we. Kobwa atangira kuzamuka. Yesu Kristo kobwa cyo bamufungiranye ariko sinzi cyewe. Grace What was that? cyari ibiki? Who was what? And the door. Amajwi numvaga urugi. What's wrong here? Frank never showed up. We're here Yamarano hari ikibazo Frank nawe twabonye. alone. Everything's weird. Look, Twari turi hano twenyine ibintu bitangiye kuzamba. we need to leave right now. Dukene kuvana tukagenda nonaha. Hey! Tuvana tugenda nonaha ko umusore yatangiye gukeka buri hari ikintu hano kuruntu runtu. Yahise amanura umukobwa muri icyo gicuku muri iryo joro. Dima We get the bags in the car. kajya kuzana ibikapu mbijyane mu modoka. Telefone yanjye nayo yakomeretse ku manywa ikirahure cyamukasa akaguru. Shaka yahise agaruka igitaraganya yihuse aza gushaka telefone y'umukobwa. Higa telefone y'umukobwa. Aza guhiga telefone y'umukobwa mu nzu hose arayibura. Fata ibikapu cyo yigendere bari kumva hano hari ibintu bidasobanutse. I couldn't find your phone. Telefone yawe ntayo mbonye ndayibuze. It's on the nightstand. Look, Sinakubwiye ko iri mu kabati kamwe k'iruhande rw'uburiri babyita night stand. that's not where it was Narebye either. niyanjye ntayihari. Hey, telefone zabo zirabuze. I'm gonna put this stuff in the car. and I'll Ibigiye check. kubishyira mu modoka nongeye nijye kureba rimwe. Duhite duco tugende tuve hakuno muri iyi nzu ndikumva ibintu bidasobanutse. Ijambo kuri kugera hano imbere y'uyu nzu basanga injangwe bahabagiye bamikoresheje ikimenyetso cy'umwe cyawe do Yesu Kristo. Injangwe bujangwe. Injangwe subira inyuma sheri subira inyuma. Oh my God, Jack! Mane siri Jacques. Jacques jira. Mwabigorye mwe ntabwo ibi bisekeje. You know what this is? Usibigiye Good byari. old boys trying to scare us. Yeah, well, I'm scared. Mwana afite It's ubwoba. been weird ever since we got here. We're being Jewe ubundi ibintu byumvishemo tukigera hano. No one's Bisa catching nkaho bagiye kudutanga bibitamo. us. Nta muntu ugiye kudufata. I was the one who found this place. Nijye muntu wavumbuye hano I hantu. was the one who called him. Ni nanjye wamuhamagaye. Where's Mr. None ariho wahamagaye. Mr. Caldwell ari hehe? Simbizi. Ntabyo uzi nyine. the plan. Uyu ni umupangu. Car around and we're getting the fuck out of here. Ngiye kuzana imodoka tuve hano tugende. Nyagasani. Our phone. Hanyuma se telefone zacu. Phones tomorrow. Mwana telefone nzakugurira 10 ejo basi nitugera mu mujyi nzakugura telefone 10. Dore ko amasere kwene mukunda amatelefone kubi. Hey, yasohokanye umuhini. Wanna fuck with me? Ntakiga mwe mushaka kunyinisha. Abaye injangwe ihuku imbere y'inzu. Injangwe ubundi niza abarozi abapfumu ibintu nk'ibyo. Esprit satanique. Squats imodoka kuriro ya Audi. Audi ziba zirenze. Kuyatsa na iranga. Kuyatsa iranga Yesu Kristo. Yaje kwatsa imodoka yanga kudemara. Bakanisha bahita bakubwira Jean Marajya nshaba bafite ibintu by'BPS ariko ngo yahiye demareri. Kwatsa amatara imbere ye Yesu Kristo we nibari hari icyo yabonye imbere y'imodoka. Cyo warikanga. Hey. Ana isi nijoro. Hey! Nibi. Nayo yasohotse ya bigogo yashyize imbere. Sheri shushu byo zinikindi. Zinikindi bu. Ureba. Kumbe. Hey! Abahari bambaye ibintu by'ibihembe. Bambaye utuntu tw'udukanga tw'inyamaswa zapfuye kera. Irikanga ibonye ko ibintu bitameze neza. Kwata kwa the encounter. Kwata kwa. What are we gonna do? Tugiye gukora iki mwana? Looks like some kind of a cult.
bisa nk'ari ibintu by'imigenzo mwana. Skinhead clan gang. Bigeze nka genge y'abakrani genge. Ntago bica injangwe bari yabica abantu. Ziriya ntaragahanga zica abantu ntago zica injangwe. None ibi ni ibiki? You're from the south. Bizi gute se? Wo mu majyepfo se n'uruwina none iki? Bari abantu bari yasa abantu bancike ntago ndi ntaragahanga. Bari mwana. Explain it to me. Bitsobanurire. Never seen anything like this before. Sinigeze mbona ikintu nk'iki na mbere. Shit at Princeton. Nta nibyo twigeze twiga muri Princeton. Ngo ni ku ishuri. Turi ntaragahanga do. They're just standing there not moving. Uburyo bahagaze batanapusha nabyo bisa nkaho hari ikibazo kibirimo ariko ubwo ari ikaga. Hey! Yaje hano ku idirishya asanga uruntu rw'urumenyetso. Ruminate na bene wanyu. Ruminate na bene wanyu. Kize gutya za gufata bya telefone byo mu nzu bya randi mayini ni gukora mwana. Hello? Can you hear me? Muri kunyumvara? Kuri telefone. Jack. Kugasotse hano. Jack. Hey. Jack away. Jack jya mu bandi nawe turakaguteka. Ba Jack mwese Jack gifi Jack kireremba. Jack Sokinyo. Well done, guys. Mwakoze neza abasore. Ariko ntimuze kudukinisha. You had fun. Mwashiryoye mwishimishije. Mwaduteye ubwoba. Cyari cyo gihe ngo mufate inzira musubire iyo mwaturutse. Hey! Dize gutya. Bambaye ibintu by'ibigunira nk'ibya bidiye mutwe. Twite yasigaye yambara ikigunira kimeze gutya kugira ngo ahishe umutwe. Hey. Tunga gatoki. Kobwa yatangiye kubona. Tangira kubona ibintu. You have a seance up the street. Jack, stop. This is property and you are trespassing. Uyu ni umutungo bwite muri kutwinjira rekera wari ko. He has a litigator and he'll fuck you up in court. Nabikora kimwe data no umucamanza muzajya mu rukiko. Ababwira ntatubazi bambaye ibintu by'ibigunere ni bapidiye mutwe. Bambaye ibintu by'ibikweto nabyo biraho bimeze. Hey, look stupid. Nibyo bigofero byanyu bisa nk'ibya bidiye y'utongo mutwe zonda. Hagarutse hakurino. What are we gonna do? Just wait here. Nakora iki? Tegereza hako nina. Shiri ntanakora iki? Tegereza. Yaraje afungaho abanza atega intebe. Akiraho telefone yo mu nzira sona. Hey! Filime bahise ngo ijoro rigari ijoro rirerire. Ijoro ryanze gutyo. Ubwo byatangiye kumucanga. Ubwoba bwamurenze. Mfite n'umunaniro. Tangira kwibuka kiriya kana gatoya. Tangiye kwibona kiriya kana gatoya umukobwa. Kumbe. Murebe uri miruwari aho we nta kintu muri kubonamo. Murebe. Hey! Kirabura. Cyari muri miruwari kirabura. Iruhande rwe. Uyu mukobwa twigendeye niwe dushaka. Bitari
nibyo nturi bucyo kirebera ntiburi bucyo ngo urebe izuba kobwa twigendera amagambo yumvishe kuri phone Grace. Grace bisa nkavuye tarara hafi ako wari uri kuri telefone yego It's dead. yasoniye yangije rapfa babarira kuba nakuzanye hano mpabarira mwana kucyo No. I was thinking after the 4th. For my parents. shaka cyawe komanga Maybe it's the cops. It could be them. aba polisi wasanga ari bya bigaruza reka nje kureba nyine fata itindo ndabavuna ndabamena fata itindo cyawe rangije hakuniro arifungurira cyawe Who the fuck are you? wowe muri bujyande ahubwo uri cyande Gage? Gage we Well, you kids are in the wrong fucking house. Man, you have no mwabyara mwe muri mwenyine muri inzu You might not ntabwo be zo turi one of them. Fuck yeah, he is. wasanga atari umwe Say muri this one more time. Who the fuck are you? kiyo kubisubiramo inshuro imwe muri Hey, byande can we calm down and stop with the fucks? Fuck. we mutuze ariko izo fax muri kuvuga ngo who the fuck are you who the fuck ari muzireke Jack, Jacques Where's Gage? Gage ari he It's Gage. This is his goddamn house. Gage suri kuvuga nindi iyi ni inzu ya Gage this is Frank Caldwell's house. oya iyi ni inzu ya Frank Caldwell Nobody calls him that. ko nta muntu ujya umwita iryo zina Okay, sawa Grace, this is Jack. Frank banyita Grace uyu ni Jacques Gage invited us Gage niwe watuhaye ubutumwa ngo tuze ubutumire ngo tuze hano What? abatumira ngo muze gukora iki to find my parents. ngo tuze guhiga ababyeyi banje Who are your parents? ababyeyi bawe ni bande muko That's the thing I don't know. icyo nicyo kintu nanjye ntazi Can we pick this up a little later? We have mwareka ibi tukaza tubivuga naho tukadiriga situwasiyo iri hariya hanze Just later. If you don't ibi tell me ntabwo twabivuga naho nyuma yoyoyo who the fuck you are and what's going niba on, utambwira nonaha ngo ni iki kiri kujya mbere I'm gonna start swinging this thing. ndatangira I'm a nkaragiwe black belt. wangerageje se wagisaza nkakwereka Trespassing. cyambaye umukandara w'umukara umukandara w'umukara sha uri kwikatisa katisa mu mitungo itari yawe Been speaking umva to Frank. He said to let maze ourselves igihe kinini mvugana na Frank in if he wasn't here. yaravuze ngo nituza tugasanga adahari tuzinjire mu nzu nta kibazo And what happened? You got bored and decided to skin that goddamn cat. none se mwabakiga mwe mwumvishije murambe mubaye board mutangira gukuraho injanguru nibo babikoze It's they. bande se Cloak and dagger outside. biriya bigoryi byambaye ibishura bifite ibyuma biri hariya hanze Outside, you hiding something, boy? ko nta muntu mbonye hanze wacyana uri haye I'll tell you. ntabwo ndi haye How about if I- ntumva igisaza ubwo ntabwo uri haye wacyana Cloak and dagger outside. buriya bari hanze bambaye ibigofero ibintu by'ibikroke by'imyitero Nobody outside. You hiding something, boy? ko nta muntu mbonye hariya hanze uri haye ariko Can hide. I'll tell no you. fucking haye ntabwo ndi haye You what? igisaza What if I call the sheriff? He'll come over here and figure all this ako out. reka mpamagare sheriff azabyiteho I'll throw your ass in jail. Are you ajya trying? kubajugunya muri gereza By all means, get the whole twagerageje ariko ntazi department out here. God damn it, that is what I'm gonna do. ibyo nibyo ngiye gukora I'm gonna call the sheriff. ngiye guhamagara sheriff Now put that poker down and both you stand over shyira there. icyo gipoka aho hasi nawe wamukinga we By a window. uhagare hariya ku idirishya aho ndaba nkuriye Please don't leave us. widusiga mwana My phone's in the truck. I'll be right. telefone yanjye ariko iri mu modoka hariya ndaje njye kuyizana urumva hey! Please. mureke agende ntaribi Better him than us. wenda wagiye gukora ibirenze ibyo twakoze That's a fucking kite. ibyana by'ibigoryi saa kunino shana ya telefone Yeah. yego Wayne, ni Wayne listen, I need to talk to Bill. nkeneye kuvugana na Bill What? wiki No, I haven't been drinking. reka ntabwo nigeze nywa byeri njye Hello. yewe That's goddamn reception out here. iyi rezo nawe iri nayo ya hakunino Hello. n'uyu mu receptioniste reception hariya iragwirana we telefone iracika umva amajwi nawe hey musaza wari uje hakunino aje kureba Gage Mister! nyakubahwa Mister, come on! gira ariko
hindukiye kureba inyuma ye nawe arababona Yesu Kristo we tukaba turindwi imwebwe Brady. Listen here, you boys are trespassing right now, god damn it. Abagenga mwe munyufu mwe murimo muzenguruka ahantu mudafite uburenganzira. Do something about it. Nitujya mu mategeko mwabenerwa mugumaho muri mwabikora kimwe. Hey, garuka mwana ndani nawe arikanze muzehe. Hey! You say you try to call the sheriff? Harya wambwiye ngo wagerageje guhamagara sheriff? Yego. My dad. Ariko umurongo wahisuvaho. Don't all you guys have guns? Bariya baginga nta mbunda mufite. Shotgun up here somewhere. Umugenga byanze kuza afite imbunda ahari ho. Leaves with the goddamn thing. You know who they are, don't you? Urabazi cyane akubazi. You hear stories over the years. Wigeze wumva inkuru imyaka n'imyaka. That's crazy shit about cults and all that, but I never. Ibintu bijya bibera inaha. Ariko icyo sinajyaga mbyishyira mu mutwe. It's a mind. Icyo gihe rero ngo ubyishyira mu mutwe. Devil worshippers? Abari bo bose bari abasenga sekibi. Inzoka se. Serpent. Inzoka. Who are you? Wowe urinde. I told you I'm looking for my family. Sinakubwiye ngo ndi gushaka umuryango wanjye. Your brother's the one who lured us here. Muvandimwe wawe niwe watuzanye hano. Muvandimwe wanjye. My brother might be a dipstick idiot, but I'll tell you right. Kiriya kigoryi ngo ni umuvandimwe wanjye cyabikiri ikigoryi ka gihumba ariko reka nkubwize ukuri. He's not part of some goddamn cult. Now you, on the other hand, ntago ari umuntu wakora ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo mwebwe mu bundi buryo. You know an awful lot about what's going on here. Maybe bisa nk'aho rimwe muzi kiri kujya mbere hano hakurino sibyo? Part of it. Maybe you did something. Wasanga muri n'umwe na bamwe muri bariya bantu. My brother. What? Hari icyo mwakora umuvandimwe wanjye kuki? Hasi mwaretse guterana amagambo mukareka kwitana bamwe. Ikiza nuko twabona imbunda. Hey! Dushaka imbunda ibyo bindi mubireke. Batewe n'amagabo ngo batsenga ni shitani ni sekibi. Byose ni kimwe. Muri abaso satani. Niko Yesu yavuze. Ngiye mba nkotinga ibyo bavuze. Nako niko byanditse muri Bibiliya. Yesu Kristo gukingura hano babonyemo uburambo w'umuntu umaze migi hano isi nijoro. Hey! Urikanga Vumbi bisa nkaho nyiri inzu yanapfiriyemo hano. Buretse nababwiye ngo ahantu hasigaye honyine kuri amafaranga ni kuri filime za gahezi. Ibyo bindi muba muri mu bizabahitana ndeba, bizabahitana mbareba. Sote hakurino umuhini nijoro. Yesu Kristo tarabakubita baramubana bafite ibibaraga we. Bafite ibibaraga. Bisa nkaho bafite ibibaraga cyawe baramuvuna urutirigongo. Yawe amagufwa barakonyagura. Isi nijoro. Nakubwiye ngo shitani ariho kandi nawe arakora mutazagira ngo shitani. Hey! Yaravuze ngo wajuruwe wishima ariko wasiwe ugushije ishyano. Fana icyuma. Kagasaza kaje kigishe kajoro ko ne baragahaye. Hey! Gasoza ukica gake gake.
gutya sinzi kuri agaruka hakunino bano bakoraho injanguru baribazi ari nzima urumva baguhereza ikimenyetso tayari kiri hakunino ikimenyetso rumeze uko nguko abantu bazi ibintu by'imigenzo usenga shitani biriya bimenyetso munyumva neza cyane 5 kuri 5 abantu usenga shitani ko bagacanye ikimenyetso umukobwa umutkura Yesu Kristo bisa nkaho wagira ngo umukobwa umutwe ni mu gakinjiro bari guhondaguriramo ibintu cyabari ushogeshamo ibintu kobwa dore ibishorobwa mu mutwe Yesu Kristo we kobwa atangira kwibona mu ishyamba rwagati kobwa atangiye kwibona mu ishyamba rwagati yego kayarerembuye Yesu Kristo shaka reba kobwa ari kwibona ari mu ishyamba kumbi kobwa ari hano bahita baza bihuse abagabo bamaze kwica baramutwara experience nicyo cya kane kugira ubumenyi bwo kubasha kunyura mu bintu hakunino kobwa yatangiye kwirukanka ariko hari hano ubwahaza aho hari nta n'ubwahazi kobwa kirano shamba gicuku byasaga nkaho ari inzozi mbi za nijoro nari ndi kwiruka wiruka nkunga iki sinzi ngo ni igiki nahungaga byari mu mashyamba mu mwijima mu gicuku numvaga ibintu binsakuriza bimeze nkaho ari iki wigeze ugira inzozi uri kwirukanka ariko uko wagerageza uko ariko kose ntiwirukanke ngo ucike icyo cyakwirukankanaga cyangwa twese izo nzozi turazigira Grace ntawe utazigira izo nzozi nanjye nakuze mfite inzozi zo kuzaba perezida ariko njye nari ndi jyenyine
ntabwo uri wenyine, nta nubwo uzigera uba wenyine, ariko nsigaye nirwa mbinginga ngo mukore subscribe kuri channel yanjye. Kumba umukobwa cyawe nibyo akiri mu bwabyo ni inzozi. Why are we still alive? Kubera iki tukiri bazima? Jack, they can come in at any moment. Akanya kari kukose n'ubundi barinjira mani. They're not killing us. Kubera iki batari kuza kutwica, kuki batari kwinjira mani ndani? No kubera iki? They could, but they're not. Bakabaye binjira ariko ntibari kwinjira wa mugani. I need that gun. Uzira ikindi nkeneye iriya mbunda. Nkeneye iriya mbunda. Zamuka hejuru aze guhiga imbunda. Hey! Kugera hano sora aricara. Ye! Umva imiziki! Hene wanyu babagarutse. Kuza hejuru wapi? Urugi rurafunze. Iyi! Sorry, komeje kuzenguruka inzu ashaka imbunda. Kobwa vayo. Uwo baje kureba hano ntibamubonye. Ubwo ibintu byamubanye birebire sinzi ariko kera nabona amasasu. Sasu ya bya bibunda binini bya rumena amabuye siko mu byitarya. Yamukate nayo yaratwi. Rumena amabuye cyaba kanga kara yanga je. Hey! Baracyahagaze hahandi. N'icyambaye imbegeti ku mutwe sha. Ntuntu dusongosoye. Hano umuriri buri hano. Hey! Amwe mugabo yapfiriye. Abahanze tayari bacanye icyo bita igishyito cy'umuriro. Igishyito cy'umuriro. Wagira ngo hari umuntu wapfuye we. Ako niwe ari nako bashyize mu muriro ariko kari gushya. Ikintu cy'ikibegeti ku mutwe. Yambaye isoroni ni kuri isoroni. Tunga igitoki ku nzu. Kikureba. Buriri buri hano. Message. Yumva ka SMS hakunino.
telefone duheruka zaratwaye ntumbaze ukuntu zabonetse. Fata telefone. Ijoro ryanze gucya. Ijoro ryanze gutandukana. Murachaka icyo ubundi bwabakirigamo. Kiri mu kiganza cyawe. Equinox kuriho. Turiho twebwe sori. Inzoka ntizongera gusinzira. Mwaturetse tukigendera. Isi yose yakube How do you know my name? Toma kamera kanumba ntubishije neza. Mwaturetse tukigendera. Isi yakubereye mbi garase we. How do you know my name? Kuti izina ryanje murizi. Ese nagushaka umwe muri twe mwaturetse twenyine mwabajinga. Hey! Aya. Kivuye telefone irazima. They were talking to me. Bari kumvugisha. They knew my name. Bazi n'izina ryanje. Ramucanga. Hey! Sirikaraga kagufungira oferi narakubwiye ngo biriya muhamwigira buriya byitwa umurengwe. Uri utaranigwa garamye ngira ngo ijoro riri hafi hari abantu baba bazi ko ijoro ritinda gucya. Uriya bibaza umwana waraye ku muhanda. Ubyuka utera iseseme kuri hakune n'umwe wapfuye. Aramwegera yitonze uri gutera Imana iseseme yibwira ngo Mana ngo ndagushimira ngo ko wampaye inzu y'ibyumba 4 na saro cya 5 na saro. Urara muri kimwe hari undi muntu urara ku muhanda yabuze kureba hano. Hey! Ikunda bayibonye nyuma y'uyu. Uyafata imbona nta masasu ari mu mwana. Amasasu ari hariya hejuru. Amasasu ari hejuru. Tugende. Bazana gutora amasasu sinzi. Fasha amasasu apakira mu mufuka. Binagira gutya Mana wampaye kasuku ayigwaho. Cyewe! Nyuma ye! Kimunigana ifuro yafata imbunda. Cyewe! Tararasa! Kimudepoza ku ruhande. Hey! Cyajano cyambaye n'impege bita bifungiranamo. Jacques! Baragigira Kimunigana ifuro yacurugi. Sinzi ariko nimba ari mu ruce bigakunda sinzi. Tubaraga tw'abakobwa namwe mu rutuzi. Jacques bari kumunigana ifuro. Urwo rwoma. Cyewe! Fanero n'urwuma. Ye! Hey! Fire! Dimwe! Ubwera tabaye. Kirasa. Bambaye ibintu by'ibi. Surubeti by'umukara bambaye ibintu by'ibikweto bimeze nk'ibya BD. Hakuri arakaguye. Ibyanditswe. Chapitre 5. Byahumetswe lico warya ni ibyanditswe ni ibyahumetswe ni imigenzo ni ibintu nk'ibyo. So ni imigenzo wana sibyo? Nazara simbogo mukavuga ngo none se ngo nkwe. Ndi kuri chat yamusubiza kana. Ndaje ngumuvugisha man. Yo, look at this. Baro mwana. I mean, there must be dozens of languages in here. Bivuze ngo hano harimo ndimi amaduse ni n'amatuse. Kuri hano. What is this? Ibi ni ibiki? Latin? Kini kiratini. Echendat. Anguius mortos in datelas. 6 years of Catholic school. Ishuri ry'imyaka 6 rya Nigenizi. Umva mugambo suri narimba beshywe. 6 years of Catholic school. We nizi imyaka 6 mu ishuri rya Kikatolika urumva nago nawe bari gukiratini. Izi seminary. Serpent will sink its fangs into the earth. Amababa y'inzoka azamanuka atendere mwisi. It says here that pilgrims fleeing persecution arrived in the New World. It was here they discovered an ancient demon. Aha niho bavumbuye daimoni rya kera. Octena. Octena. Serpent.
yanzoka. Hey, the settlers, seduced by Octena's power, hanyuma iyo settlers yatereswe nande imbaraga za Octena their Christian faith and began to worship the demon as a god. hanyuma abantu batangira gucitera imana yabo umugongo batangira kuramya sekibi famakampo. But the Indians rose up, slaughtering the pilgrims, nta kindi cyabaye abahinde banze kubyemera batangira gusubiranamo putting the evil spirit on their land. ibiganza byabo babyuzuzamo imyuka ya It's sekibi. prophesied that Octena's disciples will return to rero byari byarahanuwe ko intumwa za sekibi zizagaruka the demon sije kubohora iryo dayimoni and manifest it in human form. kandi iryo dayimoni ngo rizaba riri mu ishusho y'ikiremwa muntu. Here, ebana the master carries within them a perfect child to give the demon a host. akana k'inzira karengane niko kazaturwamo n'iyo dayimoni nyine, a perfect child to give a demon host, niko kazaba kabawemo n'iyo dayimoni. Burn away man, start anew, but it must happen when the portals are open. ibyo ngo bigomba kuzaba kugira ngo bitangire bundi bushya, bazatwika uwo muntu ubundi icyo gihe kizaba poto zose zifunguye, poto zose kugira ngo bibe zizaba zafungutse, igihe imibumbe yose izaba iri ku murongo umwe. The vernal equinox, cyagihe hazaba habaye ubwira kabiri, vernal equinox, cyagihe hazaba habaye ubwira kabiri bw'imibumbe yose iri ku murongo. the long night, ibyo bizatuma habaho ijoro rirerire, the long night. Hey Jacques, tugiye gukora iki rero? dukoze iki? nanjye nta gitekerezo mfite. hagiye kubaho ubwira kabiri, ubwira kabiri bugiye kubaho imibumbe yose igiye kugenda ijye ku murongo umwe. aya azaseka ibizagarutse. bumwe bamaze kurasa, nimba ari umwe bamaze kurasa niba bigenze bite? uw'inzoka yasohotsemo, hari uwasohotswemo n'inzoka nini hakuno. inyuma yabo imwe Jacques cyawe. Hey Jacques yamutera urwo rwuma sinzi mugenzi. Jacques bamutera urwo rwuma rwo mu mbavu, niba rudafashe no kumpyiko kugera imbere naho. kigira gutyo bindi birazamuka. Hey masasu Jacques aramucika, shyiramo amasasu tararasa imwe. Hey kobwa gupita kura menyo imwe. Hey baraso tarukira muri kamera, baraso tarukiye muri kamera. ijoro ryabaye, ijoro ryanze gucya. kirebye ibyo Grace ari gukora. Grace yakubise gasuka mu mutwe cyawe. Grace ye Grace we Yesu Kristo we agira ngo si Grace ubikoze. Grace Grace we This ends now. ibi bigomba kurangira nona. fata imbunda Grace, afata imbunda, bigomba kurangira nona. nikavuze sosiyanutse byariwe. Hey nabanza aramufurizinga. fata batanamukozeho, bafite ibintu by'ibibaraga. cyawe. Hey akunja amano ko bamutwaye. Grace
bose baramutwaye. Baravuga ngo uvuga batarabona. Hey! Sinzi mvuyeyo kureba Jacques kureba yabonye garasi ari mu kirere. Fata imbunda. Cyewe! Hey! Kurasi yaragaruka. Mwirya gapando! Cyewe! Yewe! Kiroso. Hey! Kire mwana tugire. Waiting out. Baciye ibikari mugenzi. What? I'm slowing you down. Run ahead. I'm not going. Nanje nangiye gucika intege mwana. Igendere. Ntabwo nakenda ntakujyana. Because they wanted you. Twaje hano kuko byagushakaga. I need you to live. Nkeneye kubaho rero ukagenda ukarukuka. You can do this. Go. Ibi wabikora mwana, genda cyo umwana. Cyo genda. Yacishikije garase asigaye mu rugamba. Hey! Garase no kwerekeje amashyamba. Kumbe inyuma y'uyu atarajya kuri inyuma ye mupata 5 kwa 5. Hey! Byaramufashe. Cyewe! Ase nawe kugenda. Kuyugu cyamuteye n'icyuma mu nda kimwe muri ibi. Ase yarirukanse mu gicuku nijoro ari mu muhanda wenyine wa peke. Sinzi kari kwirukanka ibyazi tarajya kure kugera imbere. Hari ikindi bagonganye nacyo n'ubundi cyambaye ibintu by'ibyenda nk'ibya bidiye sonda y'utongo by'imikara. Cyawe uyu bimubaga umugongo mugenzi. Ishake kinawe cyari kimuhanganye nacyo gishota cyo hindura inzira. Cyambaye ibintu by'ibigunira sha. Cyambaye ibyenda nka bimwe bya Sankara da Premier. Ora yambaye ibigunira. Umutindi nyakupfa. Sigahora mu bintu by'ibigunira. Hari rukansa amasaha y'igicuku. Igicuku kimwe. Siko. Iyi. Rukanse. Mba niyo kajya kahaza. Sinzi. Nguyu we byamaze kubonegekaza tayari. Cyakagiye kimwe cyaje. Hey! Uri kugenda nawe abona ikindi imbere. Nakubwiye ngo filime bahise ngo ijoro rirerire. Kwino shangu ino sanga so muri abaso satani siko Yesu yavuze. Mwirwa mwivugishwa ngo muri abana b'Imana ninde yabibabwiye sibyo bintu. Ko muri abaso satani. Ugaca ku ruhande sinzi ariko.
komeza urugendo. Shyiramo akaririmbo k'abapfu bagenzi banyu nako bene wanyu. Ishyamba ryose utugabo twuzuyemo, ibigabo byuzuyemo mu ishyamba ryose, baje bizanye kureba. Kobwa yararebye, yandi si kwikaragiraho ugafunga feri. Haya, filime si ugusakuza rega, filime si kari ugusobanura, filime ni ugusakuza wowe. Barakwereka muri ya mashyamba amwe, muri ya mashyamba amwe. Kwereka muri ya mashyamba amwe hari urimo yambaye uko, yambaye ubusa buri buri. Yambaye ubwamburi, yambaye ko yavutse. Kanguka, yambaye n'ikintu nawe. Bisa nkaho ari umukobwa. Ndaje filime mumpamagare muka kize gutya. Yesu Kristo, cyewe atanga welcome home. Ye urumuri rwavuye. Bisa nk'ari garasi uri kubonekerwa ari gutanga bwombo. Muri tokeni harimo havibura, muri tokeni hari kuvamo urumuri. Jo, komeza urugendo. Komito shapite ya gatandatu. Ukora garutse hakurino. Ndakwinginze mumfashe, ndabinginze mumfashe. Yaje yirukanka, sinzi ibyo yirukanka, ukirukanka ibikwirukankana nabyo byirukanka, ariko mwese mwirukanka mukiruka bikiruka. Hey, hari ukugira usiko bitaragira ugasanga wagize byagize wowe, ahubwo byo byagize utaragira. Reka njye mbacanga ariko mbacurike mbacuranguri. Ese nkanyinga mwamfashije. Urahamagara ibiki ko abantu izi saa tuba twiryamiye nta na stress tuba dushaka kureba. Abona hakurino. Hey, Jezano.
ariko sinzi ibyo ari kureba. Ikiro sha mu gikari. Jacques Zano Jacques tayari. Kumbi Jacques bamuzanye hano. Byamuzanye nimba arabana ari bidayimoni nimba ari ibiki. Hano Jacques. Hano Jacques. Yo sinzi. Ndagufite mwana gashya. Uwamuzanye agaha rero arukuzuga mutwarira umuntu nawe ukaza kumusobanura ibyo wajyanye. He byose yari dani. Usubira inyuma. Naje kigira gutya. Kivana imbegeti. As it was ordained. Nikigore. Kaza neza mu. Not my home. Aha nta kari mu rugo. Grace. Grace we. You're the first daughter of the Millennium Master. Niwe mwana wa mbere wa metere wacu w'ikinyagihugu. Born with one purpose. Wavutse ufite purpose imwe cyangwa intumbero imwe inshingano imwe. To free our savior. Kugira ngo uzabohore umutabazi wacu. Serpent Uktana. From 400 years. Inzoka yitwa Uktana imaze imyaka 400 iri muri gereza. Kandi ni muri iyi nzu hakuri no nyine. Ibisimbiri. Erega isi tubamo ifite uko ibintu biba bigomba kugenda ifite pattern class. A natural order that must be maintained. Kandi byanze bikunze ibigomba kuba kamere nyine tugomba kubyakira gutyo tukabibungabunga. The serpent has been the great equalizer. Imyaka 5,000 yashize iyo nzoka niyo yaringanizaga ibintu ku isi. Cleansing the evils of man. Yavanaga ikibi mu bantu. With his venom. Ndetse no kuri isi ikoresheje ubumara bwayo. You're a death cult who worships a demon. Nibya bigoryi byifata nk'ibipfu byapfuye bishisenga amadayimoni. Sheds his skin so must the ko inzoka yiyuburura. Be cleansed of sin. Niko icyaha kiba kivuye ku isi. The serpent poisons the blood of the wicked. Ati inzoka itera ubumara mu banyantege nke. Prideful. Vicious. So that the next renewal. Bakumva ko bafite icyubahiro bagahinduka bashyashya. Ibintu bigatangira bundi bushya. Ese murashaka kurimbura isi? Oya turashaka kwita. Singwizeye. Uranyize. Look at humanity has wrought. All the pain and suffering. Ariko reba uwo muntu kunameza uburibwe afite kuba barafite. Pain binds us. Ubu buribwe buduhuriza hamwe. Pain is a prison from which no one can be free. Uburibwe ni nk'ayagereza umuntu atabasha gucika. Uhorana nabwo aho wajya ari hose. To be free of your pain, Grace. Ese ntabwo ushaka kujya kure y'ubwo buribwe kumva urabubohotse? Ese ntabwo ukeneye isi wowe? To be free of its pain. Rero menya ngo kugira ngo ube kure y'ubwo buribwe kubohoka nicyo bigusaba. Yego nyine ariko se baraguza. You are the vessel that will take the spirit of Uktana into the world. Ni wewe rero vessel so that uzagendamo icyo kiyoka. Next cycle can begin. Kugira ngo andi mabyiruka yongere atangire. Ujya. Grace. Grace. You can't save the world. Watabara isi Grace we. Save us. Twese wadutabara Grace we. As ordained though. It must begin tonight. Kandi nkuko byapanzwe nkuko byanditswe bigomba gutangira ijoro none. Equinox. Hagiye kuba ububwira kabiri. Equinox ni kwa kuntu imibumbi igenda igahurira mu nzira imwe. Hey! Ikindi cyabaye. Kwereka mu kirere mu isanzure. Barakwereka mu isanzure. Grace. Uri Julia Grace? Serena Covington. Serena Covington. I am your mother. Kiye nk'abanyuko. Hey! Tugaruka mu mashyamba barakwereka muri ayo mashyamba amwe. Mu mashyamba yaho hafi aho muri quartier. Grace byarangiye.
bamuzanye hakunino idihita banyarwege ya garase y'isi banyarwege garase bamuzanye mu mashyamba muri icyo gicuku bazana uruntu rw'urwuma. Hey! Iyi nda nimba ivuye he cyewe gutya yabyaye inzoka ifite imitwe ntababwiga imbaraga za shitani inzoka ifite imitwe ibiri we. Barangije bakoramo indani nimba ari garase koko ibi bintu biri kuba byanyabyo sinzi. Vanamo n'uruhinja hey ebe icyana cy'igihinja kimeze ukuntu aba baje hakuno ngo baje kuneka ibiki. Hey! Imibumbe yose iri kugenda ijya ku murongo umwe. Kumbi garase n'ibyo bamwerekaga arisi nijoro kaza neza mu rugo garase we. Tangiye gukora imigenzi ibyo bakora sinzi. Garase yarafashe aranywa sinzi ibyo ari kunywa nimba ari ibiki. Ko yakabinyweye ye tangira kwahagira ariko bisa nk'aho ari kurwana n'ikintu kiri kumwinjiramo mu mubiri utamenya. Yesu Kristo we. Hey! Cyanzoka irahagurutse. Kobwa ari kunenga. Cyawe, Yesu Kristo we. Hey! Ye! Umukobwa yahindutse. Yesu Kristo atangira kugarura amaraso. The long night begins. The long night begins. Ati burya joro rirerire riratangiye none usasa. Hey! We release you, Lord Abtana. Nyagasani okutana turakuramukije turanakubohoye. Your humble servant. Fukama baca bugufi. We release you, Lord Abtana. Nyagasani okutana turakubohoye. The guardians of the long night are your humble servants. Twebwe tubaye abakozi bawe nk'abarinzi baki. Log of night. Log night. Tuhereza amabwiriza. Guide tuyobore. So that we may be instruments of your renewal.
duhinduke ibikoresho byo kongera kuvuka kwa bundi bushyo. Nyagasani, nakubwiye ngo shitani ariho kandi arakora. Ebe Joey. Hey. Tangira gucira amaraso nimba bigenze bite. Tangira gucira amaraso. Agwa kawo. Bindi birikanga. Byambaye ibintu by'ibigunira. Yesu Kristo yarashakuje. Hey! Usaku! Bimena amatwi. Urusaku rubimena amatwi. Ko ufite urusaku rumena. Kwiyuburura. The renewal. Kwiyuburura. Chapitre kangahe ni karindwi we. Grace ahindutse twabibonye. Ibyo tubonye yari amaze kunywa nimba kibuka n'umusore sinzi. Kijya mureba da. Yesu Kristo. Anteye inda y'impanga. Nikamubwiye. Hey. Grace yaje ahindutse we. Bina ngweni no mugize biki. Sawe tamutera icyuma mu nda shimangira rakaraga. Aya tayari. Grace aje ahindutse. Sinzi bina ngweye biriya bina ngweye nimba ari amaraso y'icyo yarayisatura nimba ataraye impyisi. Sinzi. Mu rukerera bwarakeye saya mu gitondo cyaje baba byita mu museso. Aje akuno Grace twabibonye ko ari ibintu yanyweye kandi bavuze ngo azabyara se kibi. Kibi cyamwaritsemo. Hey! Haya.
aliyo ni kunyumva freshira yo kasohotse gutyo mu gitondo ka karase twabibonye kabaye host y'ikibi karangije gafata umuhanda gaco ukuntu kameze do twageze hano the first millennium master tangira kwibuka amagambo yagiye yumva ati ni we mukobwa wavutse muri iki kinyagihumbi wa master wavutse ufite inshingano imwe kugira ngo ujye kubohora umutabazi wacu bita Okutana imyaka isaga 400 amaze ari muri gereza kandi yarafungiye wakuritura amaso tu ukuntu amaso yahindutse tu hey ateye intambwe The Rock Knight niyo filime twarebaga birangiye kaje mu bantu nagira ngo mbabwire ngo ubwo kabiri niza tuzayikora banyita Gaheza banyita Simba banyita Rutwitsi bad boy wina wibutse ushaka kwamamaza nimero ni 078 229 503 ukatwandikira kuri Instagram muri kuyibona neza cyane aho hasi Gaheza Simba rimwe cyangwa Analiza Empire sibyo cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp 078 221 503 ninjye nyirubwite tuba turi gucata ariko please unyandikiye umbwira ibintu ntazi byari byo nakuboroka unyandikiye umbwira ibintu nta umpamagaye uri kumbwira hello ni Gaheza tuvugana nagukupa umva nkagukupa ndi no guserebura ariko umpamagaye umbwira uti mfite deal y'amafaranga nshaka tuvugana kwitaba neza cyane iyo ciao bye bye aje dukomeze n'izikurikiye ndetse nibutsa buri mu DJs wese ahari mu Rwanda buri mu DJ hari mu Rwanda ba DJs filime za Switch Movies muzibona kuwa 4 mu gitondo Kicukiro mu Gatenga kuri office uraza ugeze hariya ku murenge neza urahamagara Gaheza wahamagara Genius wahamagara Savimbi duhari neza cyane 5/5 filime tukaziguhereza kuki ciao bye bye reka banze nkwereka ahantu honyine ukwiriye kujyana umwana wawe kwiga amategeko y'umuhanda kwiga indimi ibintu byose akabanza akabimenyera ku gihe bahita ngo iki Action Driving and Languages School sibyo ibintu mujyamo nasobanuza ngiye kubavana mu kajagari nk'ako gucuruza pochette anti-block memory card na ekuteri Nyabugogo bajyane kwiga indimi sha muri Action Action twamaje gushyiraho scholarship y'abasobanuzi n'iki ciao bye bye yo Gaza nyuma yuko Action Driving and Language School bayindashyikirwa mu gutanga ubumenyi ku isi hose ubu rero twabashyize igorora twabazana ishami ryacu Remera ahateganye na feruje zo mu Giporoso mu nyubako nshya ya Sar Motor wino wigira indimi nk'uwavukiyeyo maze ubone permis na provisoire mu gihe gito si ibyo gusa kandi Action Driving and Language School tubafasha kubona certificate nka TOEFL IELTS TEF na TEF ndetse n'izindi zose wakwifuza Action Driving and Language School our priority is you Gana Action nawe ntucikwe Gana